Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto. Amafasha bashlosile, bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungayesethi wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Isinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesabuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahlangathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Uhlala kuyintokozo ukuthi ngifike la kwi channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV njengoba wazi umbukelo ukuthi Impunga Yesintu ayigcini ngokuthi ihambe yodwa kodwa ikenza isiqiniseko sokuthi iyabamema abantu ekholelwayo kubona nekholelwayo ukuthi abantu iyobalekelela ngeqiniso. Yebo ke bafowethu kwesinye isikhathi kuyenzeka sibe namaphutha thina esisiza abantu njengoba wazi ukuthi akukho soka lingena sici. Namuhla ke angihambi ngedwa ngihamba nozakwethu esike sibe naye lapha kumsakazo omkhulu iGagas FM kade wayengibalekela mangimnyema ngithi akakafike ake ngethule uMesisidlomo angikubingelele ngikwamukele Makhosi uDlomo. Amen Choboza ngibingelele nababukeli ngijabula kakhulu ukuba ingxenye yeMpunga Yesintu TV ngijabule futhi nokuthi ungimeme ngcine sengivumile ugcine usufikile gcine sengifikile. Mhlambe nje uma singachazela umbukeli weMpunga Yesintu ongakaza lilalele iGagas noqalayo ukubukela iMpunga Yesintu namhlanje mhlambe uMakhosi uDlomo ngikahle mangithi uMakhosi uDlomo umamnikazi ngiyathanda lesaka mnikazi. Okay uMakhosi umamnikazi Dlomo ngiyacela ukuthi kumchazela umbukelo weMpunga Yesintu ukuthi masikhuluma ngomamnikazi Dlomo sikhuluma ngomuntu oyinyanga isangoma usebenza kanjani uyahlola awuhloli uyelapha awelaphi asike simchazele nje umbukeli ukuze acacisele ukuthi namhlanje kwiMpunga Yesintu lo muntu esimmemile usebenza kanjani. Yes umamnikazi kaDlomo intombi yalezalelwe endaweni yaseMpophomeni eHawiki ngibese ngishadela kaDlomo eMaritzburg sidabuka eMaqonqo ke ithwaso noma ukungena ephehlweni ngingene ngo2014 ngathwasa ngaphothula ngawo 2014 around ngangena January ngaphothula ngaJuly and then ngabe ke sengishada ngaphothulele ekhaya ingakho ngisithanda lesi sibongo sakamnikazi ngoba ngiphume nguMakhosi umnikazi and then make sengishada sengilotsholwa kalotsholwa neDlozi ngaphuma ke sengiyoba owakaDlomo ke ngiyahlola ngiyelapha ngiyaxoxa because ngiyayikholelwa kakhulu ekutheni umuntu ma ezolashwa noma ezohlola usuke limele noma usuke kunezinto angaziqondi noma kusuke kunezinto ezimkhubazile zigcine sezihlaba ngisho ingqondo nenhliziyo ingakho ngithi ngiyaxoxa ngoba ngenza necounseling kulokuhlola kwethu ukuhlola kwami mina akugcini nje kutheni sizwe iDlozi ukuthi lithini sibe sesihlala sihlahlubeke lento manje sisuse kulesimo seDlozi siqophisane nesimo sempilo umuntu asuke ekuso ngaleso sikhathi so ingakho ngithanda ukuyifaka lento ecounseling ngoba ngiyangifisa ukuthi ngale kokulashwa amayeza kuphela kodwa ukulapheka ingqondo ulapheke nenhliziyo ukuze isimo sakho
solapheka ngamayeza uzame ngawo uma singazulapheka kodwa ubusuxolile wasamkela ngaphakathi wadela nawe ukuthi ngibhekene mhlawumbe nento engazuba nawo amandla okuyenza hayi namhlanje hayi nakusasa mhlawumbe engasoyophinde ngikwazi ukuyisolve. Mbukelo buka esithi TV noze ningivume ukuthi hayi ngiyacwaninga umuntu uma ngimthatha ngimletha la ngiletha iquality yodwa angcono ngoba niyezwa omunye umuntu uzozibuza usathi nibuye nixoxe mhlawumbe kwakwahamba wathi uma efike yakohlola u2 minutes awuphelanga okusho ukuthi nawe kulo 2 minutes ukwazi ukuthi uxoxe angisho ukuthi wayezohlola angisho ukuthi wayezohlola kuwena kodwa kukhona la kahamba khona wahlola nje wahlala 2 minutes kwase kuthiwa next. Nginabo impela ukuthi abantu abafike basho njalo athi hayi ngiyaqala ukuhlala isikhathi esingaka. Isikhathi esiningi uyayatha omunye ngake ngafika kwenye indawo ngahlola angisho ukuthi kuphi asikuxoxe futhi lokho ngoba ngiyamelana nomuntu ozofihliza umsebenzi womunye umuntu kodwa athi umuntu ngangena kwathiwa 2 minutes kwathiwa next yiso lesi sizathu esenza ukuthi bhuti ngingathathi ngizama ukuthi abantu beza ngama appointment yabona uma uzothi uzofika nje angithanda umuntu ozongilinda eminyango ngoba uyangiphazamisa ngalesi sikhathi sengiphazamiseka sengiworried ngalohleli phandle kanti lo sendlini ngisabufika so ngiyangizama ukuthi sihlale kusukela kwi-hour kuya kwamabili kuya kwamathathu ngoba lento esisuke sizoyixoxa isuke ingeve kuyinto engifuna ukuthi confuse more. Mhlawumbe nawe ubhuti uzokhumbula mina ngeke ngithatha ucingo ngifonele nanawe ngithi bhuti nasi isimo engibhekene naso senze njani mekunje ngoba kufanele ubulicobelele ulwazi kwabanye abantu so ibalulekile lento ukuthi mesilekelela abantu umuntu asingamconfuse more ngoba kunezinto umuntu athi meyingena evela akazi understand uthemba ukuthi uzozizwa la kuwe umchazele sibachazele ngalamagama amakhulu ethu edlozi uthothi umuntu alihlangani yena nempila phila nayo ngaleso sikhathi afike kuthi hayithiwa ngokwenza igobongo akazi nanokuthi uma ngithi ngenza igobongo ngenzani ngiyenzela ini izongilekelela kuphi ileyo nto esuke sihlahluba ukuthi nake sesikutholile kuzokusiza la kuyini. Ake ngibuze la mamnikazi kuhle kakhulu ngoba umuntu othwasile mawuthwasile kuveza ngokusobala ukuthi umuntu owangenwa idlozi kunemibuzo abantu abaningi abake bayibuze kwesinye isikhathi kuyenzeka sibe nolwazi ezintweni kodwa kuba kuhle kakhulu uma kuzophendula umuntu othola ukuthi uke waba kuleso simo kwesinye isikhathi wadlula kuyena kunomuntu onembuzo azibuzayo nokuthi kazi yini idlozi malingena kumuntu lingangeni kahle kwesinye isikhathi limhlukumeze wayibona lo uthola ukuthi imali iziveza ngendlela ezoba inkinga kuyena kunabantu abazibuza lokho okuthi yini eyenza ukuthi idlozi imali iziveza kumuntu liziveze kabuhlungu kwesinye isikhathi uzokhumbula ukuthi uma selifuna ukuthi ahamba aye kuthwasa limkhipha ngisho ebusuku elele abanye abantu belele limkhipha nqamuka yini eyenza lokho but uyabona into uma soqala nje ngokungenwa idlozi uma uzongenwa idlozi imbiko noma izinto ezithunyelwa idlozi kuwe noma kumuntu nomuntu kuba kancane ukuthi ashesha aziqonde ukuthi zithi angiyokwenza into ethize zithi angiyothwasa zithi ngizobukuza ukhumbula ukuthi zingena kumuntu oziphilela impilo yakhe zingena kumuntu ojabule ngesimo sempilo yakhe ngaleso sikhathi ovele nesimo sentwaso kubantu abaningi siyisimo engathi umuntu uyogqilazeka engathi umuntu uyohlupheka kube ngazuthi kukhona into ezoxebuka kuwe ngomunye walabo bantu waliphika idlozi ngina 12 years ngitshela kuthi hayi hamba uyothwasa ngaphika ngahlala etsheni and ukuhlala kwametsheni zaqhubeka izinto zenzeka kahle ngoba idlozi liyakutshengisa ebese likunika isikhathi uma uzoqhubeka uzibe yila ke manje selizofika ngendluzu ngoba vela ama sign awuqala
abantu abaningi imvamisa akulula umuntu uthi avana phuphe nje kube kanye avuke athathe isiphiwo kunjalo yes iqiniso. So ingakho ukuthola ukuthi lihamba ligcina lifika nalo selithi ngeke ngoba lo muntu akezwa ake simnika uhlupho oluzomenza ukuthi lento ayisukumele ngempela ngoba omunye uzwa kubantu abaningi abahlukahlukene mhlawumbe ethi uyohlola thi hayi wena nabantu abadala hayi wena agcina sefona yena umuntu athi makhosi ngiphupha ukuthi uxake ukuthi usuzomtshela kanjani ukuthi unabantu abadala yabona kodwa ukuthi asamukele leso siphiwo kube nzima umuntu ukuthi agxuma hlala omunye uzothi ngizobona ngani ukuthi ngizoyapi nayo ke indaba omuntu ngisathi ngifuna ukubuza ukuthi ngizobona ngani ukuthi ngizoyapi ngizobona ngani sekuyisikhathi isikhathi kusuka kuyiso lesi sohlupho bhuti kunjalo kusuka kuyiso lesi sohlupho kodwa manje kubiza ukuthi uma ufika umuntu akakulekelele ngezinto ezizokuxhumanisa ngokuthi nawe ingqondo yakho yamkele lento ukuthi mawuphupha amaphupho uwamkele mhlawumbe lezi zinto abakuthuma ukuthi uzenze ngoba nabo ngeke bavane bafika abantu abadala ebese bekunika ngiyalinganisa wena umbhali wencwadi akunika uchapter A to chapter Z and then ebese ethamba yokwenza bakunika ngezigaba ngokulandelana kwakho so mawungathola umuntu ongakulekelela lezi zigaba ziyakwazi ukuthi zimbuleke ngokulandelana kwazo ugcine wena usuyithola into yakho uyibamba ngezandla zombili kodwa okubalulekile ukuthi wena iba nalo leli themba lokuthi njengoba kuthiwa mina ngithunyelwe ukuthi ngiyothatha isipho sedlozi sibambe ngesandla zombili kusaeli kungaze konakale kakhulu. Mamnikathi kukhona omunye umuntu othola ukuthi usebonile ukuthi yena unedlozi. Yes. Ubone kanjani? Mhlawumbe wayekade engaboni phambilini kodwa kwase kuba khona umuntu mhlawumbe ummisela igobongo. Yes. Uma emmisela igobongo leli liqondene nokuthi limambulele ukuthi into yakhe ibhekile. Abese kubona ukuthi kukhona umsebenzi ekufanele uthathe wedlozi. Kodwa manje idlozi lakhe alimkhombisa ukuthi kuphi lezothwasa khona. Bakhona abantu abakesimene esinjalo. Umuntu ofana naloyo usizakala kanjani ngoba omunye mhlawumbe uzathatha isinqumo sokuthi abuyele kuyena nomuntu omnikeze igobongo kanti akuyena umuntu ozokwazi ukumfasisa. Ingakho ke la bhuti sekufanele manje ngicela ukudlula kulento bhuti. Kunesikhathi la ngiyaye ngichazele lento yambulwa kumina. Uma umuntu kufanele ummisela igobongo. One kufanele uqale nje naleli gobongo uli-assess ukuthi lisimo sini phezu kwempilo yakhe. Uyabona bhuti kunento esike esayihlahlube gagasini leyo ukuthi uma uzalelwe ekhaya i-DNA yesebenzayo ile DNA yako malume ngoba edlozini akusebenzi i-DNA yegazi kodwa singesiphikisa ukuthi egazini lakho kukhona i-DNA yakababa neyakamama kunjalo isiyenzeka kanjena ke lento engithi abayisambulo kimi ngalesikhathi wena ubumbeke esiswini sikamama ngiye ngithi mina kusuke kunamathonga abamba umgwamanda akomalume nawasekhaya kini awasekhaya kini ajabulela ukuthi hawu sizothola inkosazane nangu uphumzile uzozalwa kumama khathini awangala kamakhathini athi hawu indodakazi yethu sizosilethela umzukulu asuku baba angakwenzi obekufanele ngalesikhathi engakwenzi obekufanele useyajabha lawa ngala kamnikathi aseyasuka amakhathina ayangigona mina komalume ukuthi hayike ngoba nina nona umuzi na ungcolisa nihlawulila nilobola umntwana aninali ilungelo phezukwa lo mntwana kodwa khona amathonga lobizayo akhona amathonga afunayo ukukuphonsela inhlanhla kulesi sibongo sakababa kuzothi makuhlala umgwamanda wamathonga ngawe kuhlala amandika amakhehla kuhlala amandawo izalukwazi kuhlala amanono ebese wena ume phakathi nendawo kubanjwa imeeting isandla saka left komalume ebese kuthi mekuqhamuka ikhehla ngala lithi hayi sicela umntwana ashade kuthi mekuphaka amabangala bethi hayi lo mntwana akazushada uzothola umsebenzi laba bangala bazosoka bethi hayi nina nizokhuluma kakhulu ngalesikhathi le meeting ibanjiwe ngawe wena uyathithiza la kunjalo
kunjalo impilo yakho yakamoya iyaxakazeka ngoba leli idlozi alizwani ila kufika khona amakuhlolwa kuthiwa wena ubangwa izibongo ila sekufanele uphahle igobongo manje uthi madoda makhehla zalikwazi manona mahle okungifanele ngicela nikulethe kahle ningakulethi ngendluzula ngoba yami impilo manje isiyagqilazeka ileli igobongo ukuthi uma ulimisile lingabi specific ekuthenseli yentwaseni noma libe specific ukuthi liye ekutheni wena mhlawumbe uyancipha emzimbeni ake senza igobongo ingalesikhathi leli igobongo lizoqubula ukuthi makuhlala umgwamanda wedlozi phezulu kwegazi lakho kuthiwa akathola umsebenzi uthole mawusuliphothulile thi bese kulobiza mhlawumbe oyedwe ezakwazini athi bengicela mina ngithathele intwaso ebese kuyavunyelwana ukuthi le ntwasa akayithatha umntwana yila kuzovuka khona ke leli iphupho elizokutshela ngoba lesalikwazi sebesivumelile ukuthi asikhuluma izwi phezukwakho uzothi amaphupho mawaphupha ahambisane encamashi nento ekufanele uyenze ngiyakulento but ngiyaxolisa ukuthi asiqaphele indlela esimisela ngabo abantu amagobongo ngamafuphi kusho ukuthi lelo gobongo okhuluma ngalo kulesimo okhuluma ngaso lizoba umhlahlandlela wokumhlahlelo ukuthi phezulu kwempilo yakhe kuzokwenzakala kunjalo lizohlahla lengquba kaxaka esukiphi ngoba nakhona emadlozini ukhumbule ukuthi uma sikhuluma ngethongo asikhulumi ngomuntu oyedwa kunjalo ngiyangibheka abantu abaningi athi ugogo ubani uyena ongipha umsebenzi sesiyabakhohle ukuthi nogogo ubani uphethwe ethongeni yabona akakwazi ukuthi athi mephethe umsebenzi useyamaqho phezulu kwempilo yakho kwayena uthobela amakehle kunjalo ngoba menibeka izithebe isithebe uvana ubeka isithebe sodwa kudle wonke umuntu kodwa ngisho ngathiwa nipha abantu abaphila izithebe kuphume samakhehla kuphume sezalukwazi kuphume sezingane kuphume soma asidli indawonye ngokwesiko lesintu ukutshengisa inhlonipho so nangalesi sikhathi ke mina nje njengoba ngingenwe amakhehla angikwazi ukuthi ngithi manje yonke into esengizoyenza sengizoba ubhongoze ekhaya uyayibona le nto ngoba ngingenwe amakhehla cha akubi njalo kodwa khambe kube khona la kufanele ngehle khona uma umgwamanda usungenile ngizifake esimeni sokuthi ngumuntu wesifazane ukuze ngikwazi ukuthi ngamukele phela nalenhlanhla esemakhehleni mamnikathi asingasayoni amen ngicabanga ukuthi asiyiphethe lembenge uma kuukuthi umbukeli wempunga yesintu TV kukhona umbuza nawo noma kukhona lefuna ukucaciseleka khona akakushayele kuzona inombolo lezi ezokuthi utholakala kuphi kodwa ke ngiyafisa ukuthi sesizophetha umchazele umbukelo ukuthi uma mnikathi Dlomo isigodlo sakhe sikuphi utholakala kuphi nendawo ngaziphi insuku uke wakucacisa ukuthi usebenza ngama appointment bukelo impunga yesintu inombolo lezo lokuzibona lazivela ezakho makhosi uyakwazi ukuthi umthinte kuzona ake siphinde sibakhumbuze ukuthi utholakala kuphi yes ngitholakala eMaritzburg endaweni yase Willowfontein kunje ngemuvana kancane kwaseMbali ngitholakala zonke insuku kodwa kuya nokuthi ngikhona yini ekhaya ngoba phela ke mo isangoma uhlali phansi uyaphuma uyothekela ulwazi uyaphuma uyothekela imithi kanjalo so kubalekile ukuthi mhlambe mayifisa umuntu kuba sihlale phansi sixoxe sibonane angithinte ngocingo kulezi inamba ezivelile la ukuze sikwazi ukuthi ke sihlale phansi sisethe usuku sibonane Asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshwe ngiyacela ukuthi udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga Ay,